deseler yerde mitkende Muna hatli gülevkli yazılar bizden başka nişi dökkendi Ey jir şarı biraz ekrin eylen Yazdı kuyaş seni de aşıklamaz Vakıtlarını dizginlisi kile Şoşı mehebbetin kalkında Samat, Nihal. Heybet Ali. Koyda bulay. Aytmayayım. Eytin de Zinhal. Avsu, sen bir tavuk kızı. Şavuğa savıp koya bara var. Tırr! Şenge? Korali, nişik bildin? Yarar indi. Samat. Alalı meni özüm bilen. Yeminarga barmayın. Men sana yardım etermin. Gerekmeyin. Avulda yaşap urmanga da çıkkan yok men. Kim tuta? Bir özüm korkam. Kurqatırgana şu sen. Barışıga kaydasın. Yarar indi. Men sana pişen jişirmin. Dış kazdırıl. Eğer özüm bilen olmasan, bütün uramga kışkıram. Şans sana. Hadi. No. Dilber! Dilber! Haller neşek? Eyvet. Seniki aybettir. Tek Samat'nı kınaşar. Nerse buldu? Hede otur bargaç görürsün. Tağın şulmayın nur. Şakına özünü türmege oturtmuşa kaldılar bir. Yokla indi, şunla baytam. Başıma taş etmegen bey. Hede otur yatsın bulur. Anda orman boyunda Samat bilen nersedir bulgan. Hede otur. Hede tezirek. Şeşeklerinin niye kiregi var Özü birir kışın bulmasa Şeşeklerinin niye kiregi var Özü birir kışın bulmasa Nerse soğukta yangan kıyaş Uz kıyaşın balkıp durmasa Nerse soğukta yangan kıyaş Uz kıyaşın balkıp durmasa Samat.
Samar. Maturma min? Şeşeklerden büyük matur. Bilesin kilse? Bu daha da şeşeği. Bazavar yaratıp aşıyı. Oy, nindisin? Nindi var. Bir uy bir şimine. Niye kildin kesin bunda? O'zidan yana ko'ngilsiz bulmasın deyip söylashir sezimda bor edi. Sileşir işin bunda kadar kelmeyler. Bunda bir kimda yo'q. Biz ikkovdan ikkovini. Ya, sile tanımayım. Samar, senin otuna bulsa da işin mi? Niye yaşıyorsun? Ha Dilber. Anısı bizden iş. Şol teklim o'lib yaratasın. Mening qaysi jerim kim? Yaxshiroq bali. Also. İşki dünyanın işek. Ishki dunyo bilan yiroq keta olmasdim. Men kamilashgan sot izlayman. Gulnur, nega olib kelding sen meni bunda? Hozir ko'rarsan. Allaqayam izlama. Also, şey kılmayın de. Also. Also. Ayna qara. Kel. Ko'rasizmi? Dilber, to'xta! Dilber! Dilber! Şey kılmayın de. Olma, tırdın. Bulamadın, işisi. Dilber. Dilber. Yaqin kelmay ko'ra olmayman seni. Benim ne qaytım var? Samat'dan sana şen yazını açtım. Kim so'radi seni? Kim so'radi? Dilber. Bu Ilnurning mototsikli tugilmi? Şunuqi. Nishlab yuri ekan u bunda? Ana, ne ishlab yuri? Qamilashgansan tashimda. Dilber, bo'ldi. Tinchlan, yema. O'zimnigina qoldir zinhor. Bir o'zingnimi? Bir o'zimni. Nechib qaytasan? Qo'ydirmin, bir shilma. Ilnur, ket.
Kızım. Kayttın mı? Qaytdım yani. Niye? Keyfin yok. Ağırmısındır hiç? Yok. Samat bilen sözge kilmegensizdir bit. Kızım. Yanıma gelin. Nigedir ko'nglim aşkına hayırlıga olsun. Kızım. Bular benim evimin tisi. Min sana, sen kızına verirsin. Rahmat Dani. Dani, ne buldu? Yok balaygına. Kızım, men öğretken münajatlarının birisini jırlaylı. Eyde başka vakitte Dani. Jırlağımını işitesim kelgen edi. Ertege, yarıy mı? Yaray. Nasip olsa. Kızım, anda tübetey var. Alıp bir el şunu. Kızlar piştiğini kaçarız mısın? Sen şakırga işgal yolla düşmüş yanılmaz. Mana bunu Aliullah babana verirsin. Men alırga barmayım. Men Anlaşıla. Mangay közüp көрген нәрсе көңіл көзі білән туры келінмей. anlamadım Dani. Вакыты жеткәч аңларсың. Тик соң булмасын. Bu кеше дигәнең үз башыннан кичермичә аңламый шул. Без дә яшь идек. Tübeteyingni koyşan verirge. Өзің біліп берерсің. Dani. Avulda Galiullah babay bilen senin turunda ellen demişler yeri. Eşinlikta nersesin? Шынлықта ялғыш, язмыш һәм тормыш.
Зәки мин уйлаганча булды. Гүлҗамал минеке. Ул бит әле бөтенләй үк синеке түгел. Борчылма. Моннан ул бер кая да китә алмас. Haydi çık koy. Döveni. Döveni de mi Necdet eytem? Bereket alayım disen, ecrin tabayım disen, cennet ehli bulayım disen, okuyurten kişin Kur'an, cennet ehli bulayım disen, okuyurten kişin Kur'an. Döveni. 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 Бүгін ертегі аттестат ала. Оқырға кетсін. Бала шаға түгіл жеткен қыз. Мен де шулай шығып кеттім. Міне десең сау. Әмине, біз бит әлі түгелгіне ханың нәрсешлерге жиынғанын білмейбіз. Аңа қазір біз келеді. Сен ойлап қара, көз алдыңа кетір. Әтесі бола тұрып, ғаилесі бола тұрып, қыз бола ялғыз бір үйде яшайды. Той тарақта көппе яшадым, өлмедім. Әмине, анда шәһәр, мұнда ауыл, Дилбәр міне мұнда біздің біле тұрға тиіс. Тынышлап қына, рахатланып кіне яшай башлаған едік. Әмине, Дилбәр менің қызым ол. Шолай міне? Бұл да міне жетті. Қойтарам де. Әсин. Оқырға кетсін дейм. Ау. Қойтарам де. Әсин. Нәрсе мен? Янына сөйлесірге барам дейді. Әлке ризалашмас. Olmalay şoyağına bulsun idi. Sen misiniz? Oy Allah. Tağı nerse buldu Zeki? Detektif, papuas, selam. Sıra geldi. Belki buraya nedir? Bunu duruyorsun da. Gelin kaplanı. Otur yana geldim mi? Ne hazır tezgine motor ittirip göt bilen sırtayımız da. Beylep koy mikrop kırmasın. Mikropka mikrop değil mi? Bunu duruyorsun da. Ne? Var dünya koy oldu. Akağız. Ne dikağız? Uyuzu değil. Dükkunu duruyorsun da. Bütün nefsine kutlasın. Ne vakitli eski rami diyen min bitkamını bu kul besleyemem. Zeki var, koy, var. Bizde atamız hazır. Var mı nerede bu gece var? Min bilesin ki sen sakununu bilem. Barbar, nişasnay, papuas. Sen bana papuas Zeki diler. Ye eğitindi. Bulay buldu.
Kim ha? Evet. Hey! Koldurunuz kiyimli şolaputlar! Hey! Tutsam imarınızı okutam! Kishilardan uyat. Yep-yosh qiz bola bir yolg'iz yashab yota. Hayda uyga qayt. Nega dashmaysan? Amina opa bo'yini sottirmoqchi bo'laman. Yo'qni siylab o'tirma endi qizim. Davani negiz bitsa, kishi yo'g'ala degan edi. Aminim yo'g'alasim kelmay. Yo'g'olmassin qizim. Menim uyga tutunirga o'ylaganim yo'q. Qaytasanmi? Amina opa. Onun bilan suylashgan qizim. Yarar. Men o'ylarman. Sen uzoqqa so'zma endi qizim. Men bugun qaytsam da rizo. Ati. Ertaga chiqarilish kechasi kelasizmi? Men ishlarimni joylarimda qizim. Tirishirman. Malay. Tega bir boshimdan chiqmay bitali. Nishargasan. Слушай, Симбалайт. Dilber! Amina opa? Nik kirmaysan? Kirib turga vaqtim yo'q. Tanlayım. Etin keldimi? Keldi. Сөйләштегезме? Сөйләштек. Нәрсә кайт дидеме? Диде. Син нәрсә дидең? Уйлап карармын дидем. Уйлап карый ул имеш. Уйлыйсы да юк. Әгәр дә ул йортка кайта калсаң, рәхәт күрермен дип өметләнмәгә. Мин сиңа көн күрсәтмәячәкмен. Син мине беләсең. Тәмугта яшисең килә икән, кайт. Рәхим ит. Аңладыңмы? Амина апа. Dünya barında үз урынына куя ул. Без күрәсең, кеше күрми.
Исәнме Айбулат абый? Исәнме? Сөйләшер сүз бар иде. Хәзер, Фирүзә. Хәзер. Не емішің бар, Фирүзә? Емеш синең җимеш турында. Тоқтале, нинди җимеш турында сөйлейсің сен? Хатының Әминәң не әйтәм? Нәрсә булган минем Әминәгә? Син жюри кыланасыңмы әле, чынлап та белмисеңме? Карале, Фирүзә. Болай да баш каткан әйме? Аңлатыбрак мотор иттереп кенә сөйлә әле. Синең ана этеңне минем ата эт белән йөрүдән туктатырга кирәк. Фирүзә, син нинди итләр турында сөйлисең ул? Безнекеләр йөри димисеңме? Этләрме? Аяклары булгач йөриләр инде әлбәттә. Этләр. Берсенең исеме Зөфәр, икенчесенең Әминә. Әле йөреп кенә калмыйлар шул. Икебезгә дә зур итеп мөгез куялар. Киләсе калмаган икән. Ярый, Булат абый, гафу ит. Курыкма, эш куркудан узган. Минем күз яшьләрем сез түгелмидер. Күрербез, гомер булса. Нәрсә турында әйткәнеңне аңламасам да, күрербез, ярар. Аңлыйсың, әнкәет. Бик яхшы аңлыйсың. Син авызыңны чамалап ачыймы? Югыйсә мин... Нәрсә син? Эләктерергә дә күп сорамам. Эләктер. Сине бик яхшы эләктерә диләр. Синеңдән пычранасы килми. Әминем синең белән килмешәк. Беләбез кем икәнеңне. Авылыңда кырсак ясатканыңны, Казанга качып, бала төшергәнеңне дә, общагында ничек типтергәнеңне дә бөтенесен беләм. Нәрсә беләсең син? Җап авызыңны. Җаның ачып. Син нәрсә беләсең? Син нәрсә? Син нәрсә? Кая тыгыласың син? Кая тыгыласың син? Нәрсә беләсең син минем турымда? Бөтен авылга фаш итәм сине. Не эшлисез, сез көпәкендез кеше көлдереп. Менә хатыныңны тый. Кем көлдерәсез, әллә минме? Фирүзә, тукта. Туктамыйм, җитте, аерылабыз. Балалар кызганыч, аларның ни гаебе бар? Хәер, нәрсә сөйләп торамсың? Син бала кадере белә торган хатынмысың? Нәрсә кыланасыз сез? Нәрсә җитми сезгә? Кайсыгыз беренче башлады? Китик әле. Сиңа барыбер түгелмени? Күрә алмыйм. Кемне? Барыгызны да. Яра. Китәм. Бар. Юлыңа ак җәймә. Кич белән күрешеп барысында сөйләшербез. Өеңә кайткач, айлытын күрсәтерләр әле үзеңә. Нәрсә беләсез соң сез? Нәрсә кыланасың син, ә? Нәрсә кеше көлдерәсең? Нигә һаман мине гаепле итеп чыгарасың? Ә кем гаепле? Минме? Мин гаепле, мин җүләр. Сиңа кияүгә чыкканга. Ялла. Әйбәт кенә яшәп ятадыр. Каян килеп чыкты ул? Миннән чибәррәк, яшьрәк булса бер хәл. Карале, син бит башка сыймаслык нәрсә сөйлисең. Айбулат бит минем дустым. Дус булгач ник бөтен авыл сөйли? Көнләшәләр. Синең белән без матур, пар күгәрченнәрдә яшәгәнгә чыдый алмыйлар алар. Хәзер
кішіге шана тұрған міне. Сен адама? Жегенде мен ашамайсың. Соң Фируза қара. Дус кішінің хотыны болғаш. Машинаға отыртып қайтқаларға тура келді. Бір ауылда ешігеш кішіні машинаға отыртасың енді. Ауылда шул енді қазір көпіртіп әлі нәрсе сөйлерге тұралар. Нақаққа мен аялай ағасың. Балалар қызғаныш. Қызғаныш түгі. Сен, мен бар. Балалар бірінші планда ойламада сен бұл тұруда. Шынапта. Бір нәрсе де болмадым. Нәрсе болса. Ненде шек болырға мүмкін, ә? Утыртма шуны башқа машинаңа. Утыртмайым. Ура бұзам. Жияу жүрсен аңа файдалырақ болыр. Bu нәрсе? Аңламадың мы? Нәрсені? Қазаныңа қайтып кете аласың. Менің ондашым жоқ әлі. Міне қазір болыр. Ой, Болат, сен мен білен театр ойнама әлі. Жоқ, мен ойнамайым. Менің біле ойнайлар әміне. Ойнайлар ғана түгел. Менің қишлерімді таптыйлар, изелер, түкірелер. Ол да жетті. Мен де ормандағы пұшы шекелі мүгізлерімді ташлайым. Нәрсе бейт? Дүр жағын қибыла сенің. Қоя тілейсің шунда бар, нәрсе тілейсің шуны ішле. Кім білен бейт? Кім білен? Жақын достым, қара жылан Зүфәр білен. Сен аңлатасың мы, әлі шылай өз-өзің білен сілешесің мы? Аңлатам. Мен өзімді аңламадым. Рахмет. Зүфәр хатыны Фируза келіп, сіздің қалләргіз турында сөйлеп, менің көзлерім ашып кетті. Нендей қаллар? Сіздің орманда этлер кебек ағачлар арасында егішіп ятуыңыз турында. Міне іш неде екен. Ол Фирузаның күнләшуі білән жүләрлер йортына ұзатырлар да әлі. Отсыз түтін болмай, Әмине. Нендей от, нендей түтін. Зөфәр бірнеше тапқыр ішке отыртып алып барды, іштен отыртып алып қайтты. Ауырлар янына алып барды. Сенің достың болғаш, ышанып отырдым енді? Әнеше башлануға айтмадың? Әмине, бұл сөзлер гіне. Сөзлер, Фируза сөз сөйлемейме? Урамнан кірген һәр бір ауыл ғибатына ышанасың, өз хатына ышанмайсың. Әмине, ауылда ғайбәт ері. Ғайбәт? Ғайбәт шол мене өзіңде айттың ғайбәт. Ирбашың білен қазір ғайбәт жиып жересің мене? Eyde ышыңны жеңгел айтам. Eyde Зөфәр достыңны шақырабыз, eyde шунан сырарбыз, eyde. Әмине, керек ме кіші күлдіріп ерме? Әнеге, кімдір нәрседір әйткен, кімдір нәрседір ишіткен, онарсың сенға келіп, сөйлеген, шуннансың сен мені мысқыл етіп, менің үстіме жент пішірақ сөздер отасың. Ирмі сен? Әлі шүпірек ме? Білмейм енді, Әмине, білмейм. Баш қатқан бұлайды. Ой, Болатым менің. Сың өзің ойлап қара. Зөфәр білән сені шағыштырамысың? Мен бит сені бір күнде де алыштырмайым. Өлгенде де. Нешлелер? Нешәсінлер, сөйләшмелер. Қазір баста өзі бізден тұрады. Мен барып шықмас деп қорыққаным. Өт башсың өзіңді алсы, Құсақ бұлық, ойын іш түгіл. Өзімде келіп шағырына бик ышанып біте алмаған едім. Теге біз башлаған іш ме? Біз башлаған іш ме? Тинтек. Сабан тойында урлап бүтін ішіні харап ете яздың бет. Яры еміп қалдылар. Зорға жібермеділер. Шаярдым. Мәхәбәтләрін текшіріп қарамақ шедім дегеш. Ышандылар тағы.
Ey Allah! Тоже миңа тикшүрүшү Шерлок Холмс. Ярар, болды бит инде. Biz дегенше болды, Әйдә, бирге. Бірақ хәзер инде бирге дә була. Әйдә.